Bejn il-ġimgħa u s-sibt f'lukanda ewlenija f'pajjiżna tlaqqa l-Kungress ta' Badminton Europe. Dan wassal biex pajjiżna kien hawn madwar 40 delegazzjoni mill-pajjiżi Ewropej. Dan il-Kungress tlaqqa wara nuqqas ta' sentej minħabba l-pandemija tal-COVID-19. One News tkellem mad-Deputat Segretarju Ġenerali ta' Badminton Europe, Jimmy Anderson. Huwa qal kif minkejja iċ-ċokon ta' pajjiżna għall-ewwel darba Malta kkompetit fl-Olimpjadi u faħħar l-organizzazzjoni u l-ospitalità tal-Maltin. So maybe Malta is not as small as you might think. Malta is a big part of the European badminton community now. They offered fantastic premises here in Valletta, doing a bid, which is we open up bid for all our member associations. I would like to welcome the whole delegation. Badminton Malta came with a very nice bid here in your beautiful capital, and I think everyone is pleased to be in Malta. Not everyone has been here before, and from our side of view, our point of view, we are definitely very pleased with the organization and the cooperation here. Tkellimna wkoll mal-President ta' Badminton Malta, Owen Grech, li spjega kif id-delegazzjonijiet mill-pajjiżi Ewropej qed ifaħħru l-ospitalità f'Malta. Il-kommenti dwar Malta pożittivi, ġifieri kulħadd kuntent kemm bl-ospitalità, bl-organizzazzjoni, kemm min-naħa tal-assoċjazzjonijiet, kif ukoll anke minn Badminton Europe li ovvjament qed norganizzawh magħhom. Li hemm sabiħ ukoll li ovvjament tkun tista' anke titkellem magħhom u torganizza affarijiet issa niftehmu anke fuq pjanijiet il-qudiem pereżempju mal-pajjiżi tal-istat iż-żgħar. Li bekk nistgħu norganizzaw anke turnament se jidħol tal-badminton f'dak l-aspett bejnietna tal-pajjiżi iż-żgħar.